Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu ndabakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu ngene muhora mudusengera ngene muhora mwitwararika kubisangiza abandi ubuntu n'amahoro bigwire mu mitima yanyu ndabifurije indwi nziza y'umugisha iyi ndwi izobabera indwi yo kubona kugira neza kw'Imana ndabifurije gutoneshwa n'umwami utoneshwa n'Imana bizoganze mu buzima bwanyu bakundwa n'umwami ndabafitiye inkuru nziza nshaka kubaganiriza kuri uyu munsi ijambo rivuga ngo kwimenyereza kubaha Imana bavandimwe dusome mu cete Paulo yandikiye itorero umuntu yigisha ubutumwa bwiza umukunzi we witwa Timotheo igice cya mbere gicete cya mbere cya Timotheo igice cya mbere igice cya 4 umurongo w'indwi cete cya mbere igice cya 4 umurongo w'indwi twumve ico Paulo yabwiye Timotheo yaramubwiye ngo ariko imigani ihumanya ni y'abakecuru tuyemere imigani ihumanya ni y'abakecuru tuyemere wimenyereze kubaha Imana haleluya wimenyereze Timotheo we wimenyereze kubaha Imana bavandimwe ino ndwi dutangiye kankubwire no jambo ryiza ari ku mutima wanje rivuga ngo wimenyereze kubaha Imana wimenyereze kubaha Imana kuko kwimenyereza ku by'umubiri kugira ikimaze kuri bike kwimenyereza ku by'umubiri kugira ikimaze kuri bikeye ariko kubaha Imana kugira ikimaze kuri byose kuko kuzana isezerano ry'ubugingo bwa none nubuzaza iryo jambo ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose amen bakundwa reka mbabwire rino jambo ri ku mutima wanje uyu munsi kwimenyereza kubaha Imana ariko Paulo atangiye avuga ngo imigani ihumanye ni y'abakecuru tuyemere ntiwemerere ubuzima bwawe ko buganzwa no kuvuga ibibi no kwatura amajambo mabi no kuganzwa n'ibintu bitari byo ariko wimenyereze kubaha Imana kuko kwimenyereza ku by'umubiri kugira ikimaze kuri bike ariko kandi mu by'ukuri singubuje kwimenyereza ku by'umubiri kwimenyereza kuri siporo ni byiza ariko kandi hari igihe bidakunda hari igihe hari abantu bari bakomeye cyane muri nosi babaye abakinyi barurangiranwa ariko uyu munsi ntibakivugwa ibyabo byararangiye hari abandi bari bakomeye cyane bahora biruka cyane ariko ntibakibishobora kubera umubiri Paulo abwira Timotheo rino jambo kwimenyereza ku by'umubiri bigira ikimaze kuri bike ari igihe byanga ari igihe bitagikunda ariko aravuga ijambo ryiza aravuga ngo kwimenyereza kubaha Imana bigira umumaro ku by'ubugingo bwa none ndetse n'ubugingo buzaza ndakwifurije kwimenyereza kubaha Imana reka nkubwire ibintu nka 5 cyangwa 6 ngo kwimenyerezamwo iminsi yose ijambo rya mbere kwimenyereza gusenga biri n'ikimazi ku by'ubugingo bwa none ndetse n'ubugingo buzaza haleluya hari umwanditsi wanditse ijambo ryiza aravuga ngo ibisubizo byawe biri biri inyuma y'iyo ntambwe utera uje gusenga ibisubizo byawe biri inyuma y'iyo ntambwe utera uje gusenga reka nkwifurije kwimenyereza gusenga kwimenyereza kubyuka gusenga abandi baryamye amasengesho mu rukerera ajya amasengesho yose yagiraga Yesu bene data ikintu umuntu yimenyereje kizagira uwagacika ubuzima bwe ndakwifurije kwimenyereza gusenga bibe kimwe mu buzima bwawe kurya ubyuka mu gitondo hari ibintu wateguye ndakora bino umva imenyereze gusenga bibi bya mbere haleluya imenyereze kuvuga neza wimenyereze kuvuga amajambo mazima reka gucisha amajambo apfuye ijya migani y'abakecuru Paulo yavuze mu kanwa kawe imenyereze kuvuga amajambo akwiriye abereye abana b'Imana imenyereze kwatura amajambo meza haleluya imenyereze guhezagira imenyereze kwiyumvira neza reka ko Satani aganza ibyiyumviro byawe oya imenyereze kwiyumvira neza Paulo yabwiye Abafilipi aravuga ngo iby'ukuri byose ibyo kubahwa byose ibitanduye byose iby'igikundiro byose ibishimwa byose abarizo mwiyumvira haleluya imenyereze kwiyumvira neza imenyereze gufasha abandi imenyereze gukorera abandi imenyereze ibyiza haleluya imenyereze gusoma ijambo ry'Imana wimenyereze gukorera abandi wimenyereze kubiba mu bandi wimenyereze ibyiza haleluya amen haleluya kwimenyereza ku by'umubiri bigira ikimaze kuri bike ariko kwimenyereza kubaha Imana bigira umumaro ku by'ubugingo
ndetse n'ubugingo buzaza. Mukundwa, imenyereze gusoma ijambo ry'Imana, imenyereze gusoma ibyanditswe byera ku munsi ku munsi, imenyereze. Haleluya bavandimwe, ikindi umuntu yimenyereje kiza gicika ubuzima bwe. Reka nkubwire, reka kugendera inama nziza, imenyereze kubaho umwami, kubaho umwami kwawe, wimenyereze kubaho Imana, wimenyereze kuririmba, wimenyereze kuririmbira umwami, wimenyereze gushima umwami, wimenyereze kubaho Imana. Ndakwifurije kwimenyereza kubaho Imana. Haleluya, wimenyereze kubaho mu buzima uri kuraririmba, uri kurashima Imana, wimenyereze buno buzima. Reka umva, tuwe Satani kicicaro mu buzima bwawe, tumugira icicaro mu byiyumviro no mu kanwa no mu mutima, wimenyereze. Paulo yabwiye abakorinto rino jambo, icyete cya mbere cy'abakorinto igice cy'ikenda umurongo wa 24, yaravuze ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uhera akaba umwe. Mu birori abantu barategura ari benshi, ariko kandi kugira ngo ugere harya ugera kuri finale nuko ubora wimenyereje. Nta muntu wovyuka mu gitondo ngo agiye gukina akabumba atabyimenyereje. Barye bakinyi baba barurangirana kubera kwimenyereza. Haleluya. Ariko kandi pije bigira umumaro mukuru bikeya, ariko kwimenyereza kubaho Imana. Haleluya. Paulo avuga iki? Namwe abariko mwirukwanga kugira ngo muronke impera, mwimenyereze kubaho Imana ari imbere yanyu. Kuko umuntu wese arushanywa yitegura muri byose. Abo bagenza baryo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe ikitazoshira. Haleluya. Kwimenyereza ibyiza mu buzima bwawe, hari igitsibo uzohabwa kitazoshira. Amen. Umurongo ukurikira ukavuga ngo nuko nanjye ndiruka ariko singutazi yaja, kubita ibifunze ariko sinkugusha, kandi ndwanya umubiri wanje kawuhindura umuja, kugira ngo nkumbure maze kwigisha abandi, naje ubwaje sinze mboneke ko ntemewe. Amen. Ndwanya umubiri wanje. Ndakwifurije kugwanya umubiri wawe kugira ngo ubashe kwitegura neza. Bavandimwe, ndakwifurije kwimenyereza kubaho Imana, bizana ubugingo bwa none n'ubuzima buzaza. Wimenyereze kuvuga neza, wimenyereze kwiyumvira neza, wimenyereze kwiyumvira abandi, wimenyereze gukorera abandi, wimenyereze kubiba mu bandi, wimenyereze. Ndakwifurije kwimenyereza ibyiza mu buzima bwawe. Yesu Kristo agushoboze buno buzima bwo kwimenyereza kubaha Imana. Yesu aguhumugisha. Reka ngusengere. Turagukunda Yesu, ijambo ryawe n'ukuri ryavuze ngo twimenyereza ku by'umubiri bizana ikimazi kuri bike, ariko kwimenyereza kubaha Imana. Reka nsengere uyu muntu uri kurankurikirana, umuhizi no mbaraga zo kwimenyereza kubaha wewe, kwimenyereza gukorera wewe, kwimenyereza kwiyumvira neza, kwimenyereza ubuzima bwiza. Haleluya, 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 haleluya. Ndasengeye uri muri twe arwaye, mu izina rya Kristo Yesu ndatangaje ngo umuheze gukira. Ndasengeye ufite ibibazo bitandukanye bariko baratwumviriza mwami, ubakorera igitangaza. Haleluya. Mana, ndasengeye umuntu wese wankurikirana, umuhezi imbaraga zo kwimenyereza kubaha wewe, kugendana nawe. Amen. Kubaha wewe, kwimenyereza gusenga, kwimenyereza gusoma ijambo ry'Imana, kwimenyereza ubuzima bw'ubumana, arizo biganza ubuzima bwacu. Urakoze, ishobora kibe cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abaheze umugisha. Mana, mana.